kuDlubheke sengikhona sengiphathi yona ichannel yakhe hamba phambili inkezo mina ngomfeze nguNtuthu ngakhumalo bathi ilasbon amagumede mhlawumbe emakuthi usemusha like kanzo phinde ngicela uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke nazi bafethu emakulesikhathi soke sinithatha sinibeka ekuzona indaba ezihamba phambili ngale mhlawumbe ukuthi esipholisa amaseko lapha nasivele singene kuyona ivideo yanamhlanje ke masibheka lapha udaba lanamhlanje udaba olithinta lapha insizwa uNgelo V owaziwa kakhulu ngeli kaNgelo V uLungelo umfoka vilane lapha uNgelo V ke ukhiphile lapha ialbum yakhe izolo njengoba kade kuLwesihlanu isihloko sealbum esithi Mthandeni okanye lapha iEP lokho bathi iEP extended play lapha ukhiphile uNgelo V ingoma ezo6 lapha ingoma ezikuyo le album lena ke iyakho uNgelo V ke isihloko esithi Mthandeni nakuba ke ingokho ingoma okanye ingabonakalanga ingoma ethi Mthandeni lapha nokuhloko esayo le EP lena kodwa ke ukuthusa abantu abaningi phela umntalabo wakhe lapha uNgelo V lapha ubhekise kunsizwa iyale phansi enquthu lapha kwaNqulu uDlubheke umfoka Khuzwayo kunengoma phela utrack number 6 okuyingoma yokugcina ethi iso ngeso lapha ke mangabe ulalela la ngoma phela kunomntalabo khona lapha obheke kuyona insizwa uDlubheke umfoka Khuzwayo kuningi phela nje akubalulayo lapha ngayo insizwa uDlubheke ngale mhlambe ngilokho ngenza njani lapha fakela ilink iyale ngoma ku description lapha khona uzozwela ukuthi uthini lo mntalabo ke mangabe soqeda uzobe usubuya impela uzoqhubeka lapha ushiyo lapha olwakho uvo malana lodaba lolu ukuthi nje injani yona ialbum kaNgelo V lapha kwazise usenesikhathi eside impela engabonakala emculweni okanye engakhiphi ke lapha bafethu zona ezihamba phambili ezithinta lapha insizwa uNgelo V kanjalo futhi enayo lapha insizwa uDlubheke ukuba khona lapha nje kumntalapho engomeni yakhe uNgelo V ubheka lapha kwinsizwa uDlubheke umfoka Khuzwayo mhlawumbe ke ekuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba ake siphinde futhi hlala lapha comment section siqede khona le ndaba ngathi ukuthi ke izona ezihamba phambili ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke nibe nosuku lumnandi nithanda khona For